ngay thatu te chibai le ve kule tun chu ma chuan thungai nom le beng war thak tak mai singei te ta na nun hlan tu James Chalmers sa chanchin kan ngai thau ve thung don ani James Chalmers hi August nili sang khazaria somli le pakhat khan Scotland rama khote takte Ardis Heka apianga apa hi lungchermi ni in Christian thatak le in khom pe mayania Chalmers sian anhuwa asoidanin tlitle lai aniemo ruale vur sur lai aniemo khochat lai aniemo apa laka chuan ainang veka engma in biakina ain khom athul tir ngai lova min shwai tel zia thin ti in asoi thin ani Chalmers hi apapamal nei chun ania wangin rin nalama po akai shwai thale kumsari mi ani lain anchung kwa hi iverari khuan pema heta hian school akala kumsom pathum ani thlengin lekha azirani hemin hu hian invirari khua dan semi office atirka na thokin ain love thina anau pan lai hian nau pang harwang takle hoi sen tak adventurous tak mayania tuil lewa thiamin ram hnuai le ti fin riat vela akho sana sa hlea khovel zau jok fandu na ani lian hle thina ni a school ka lai hian in suala sha the hlea a hoi sen berni thinin tui a leu thiam boka tui tla thimai turmi tam tak a chan chuaka longpu ten an du thei hle ani hei hi anuwa arong bol zel na konga atangkai hlel bokani anau pan lai ringot po hian chanchin ngai nom tak tak ania kan soi vek seng lowang missionary atana ko na kumsom palimi ani lain tum khat chu Sunday school an pastor Reverend Gilbert Megley chuan chanchin bu pakhata Fiji Rama missionary pakhatin athuzia ka share chuaka chu thuzia ka chuan Fiji Rama singei ho hnena pathian ram thlen dan chanchin ain zia kani pastorin chu lekha chiar zo chuan atar mit kara tanga mit tuiluang zungzung chungin voin chonhuin khom zinga hian mi panau pang nakin loka missionary kala singei ho hnena rongla bol tur inom theyang em tin somna asiama chu somna chu Chalmers sa chuan aril ruwa lo changin pathian in remati chuan keima ka kalang alo tiril ruwa chumit lai Sunday school bana anin pana holai chuan athungai thlakin aril ru ane ema wangin kongsira aching thia pathian hena a missionary atana pom turin adil ta ni ma se nau pang mai alania wangin kalmai theero anilova ni khwa alorea tlerol sual le khovel fanzau zel changna chuan aril ru alak pen na satema wangin Sunday school kalpo atha thlam tial tiala an pastor le ama manga mm2 Mr. Megley chu po chu apum pel ta zak maya tlerol sual na ma ain mang chhozela in sual ashat boxi anun chu aboi chuar tak mewani ti ama po ain hailo hetianga nun boi chuar taka omlai hian ama mangaya du saktu pastor Megley chuan anuna tanga chanchuak turin evangelist Duncan nen chuan kong an lo zong ve mek boka isua nena shwaile le chuan tum hle ani ti chuan kumsang khazaria somnga le pakwa November tha khan an khuwa chuan pastor Megley an Northern Ireland atanga evangelist acha chu amangin crusade hoi thot ania chuta chuan mi ti boi tur zongin Chalmers le achian te po an kalvea an va thlen chuan achian lui pakhat hian Bible lo pe in pathian thu ngai thlave turin alo ngena midang ti boi talo chuan chumi jana sermon thupuan bungsom ni le pahni chang som pasari be chana speaker soi chu angai thata chu sermon mang chuan pathian in Chalmers sa thinlunga na sataka thu soin Chalmers chuan pathian chan damna lakata alo kalbo thui to ziate ain muchuakin abeidong hlea chu hriain atu katang chuan pastor Megley chuan Chalmers sa thinlung beidong chan chuak turin akom ta chutatang chuan Chalmers sa chuan pian tharna tak alo changta ni hetia a pian thar ta katang hian James Chalmers hi rongbol na konga ain mang tan tangala khochung hun sang in khom te a hoi hotin akai roi thina hei hian missionary atana thu alo in tiam to chu akai tho thar le ma se missionary a cultura hanin ngai toero chuan aril ru ti boi tu tam takin aron chim thina an chung kwa an ra theisi lekha alo zir sang mang bok si lo hei wang hian lekha zir le du na po ani lian man hlea hete nga ril boi taka om lai hian pastor Megley bok chu ama tan pui turin aron leng lea
mikli chuan Khalmar sa chu Latin tong zirtirin Glasgow City Mission zom turin ako mua hei hi a chan chu GCM hian arong bol zelna tura apui theidona alan wangani ti chuan Glasgow City Mission noya chuan evangelist angin athok ve tano noa hetianga tholai hian tumkhat chu Samoa Rama Missionary Farloka aron ho chuan George Turner nen intongin George Turner hian London Missionary Society noya missionary narwakatana dilbe turin thurona peya London Missionary Society noya chuan missionary narwak chu dilve in lak anita lak ani nu hian LMS chuan missionary atana pathian thuzir turin Chestnut College anzir tir le ani Chestnut atanga azir chu nu hian Highgate Reverend George Gill hena arong bolna tur rato rongan chanchin le atong te azir le ani lekha zirlaya ngai zong thin Miss Jane Harkas nen October ni som pasari sang khajaria somruk le panga khan anin neya Jenny po hian Khalmar sarong bolna atui puin rilru le ti takzatin rong abol thin ni in Khalmar sa hian asoi James Khalmar le Jenny tanu pa hi anin mangai emema rong bolna po Khalmar sa hian atui pha le ani hetia anin ne atanga ni nu maya Khalmar sa chu ordain anita ti chuan pathian tana ramla tura kong sang sanga ain bot sai nuin January nili sang khajaria somruk le parukhan anrong bolna tur mun chu John Williams longmangin an pantani John Williams longmanga Australia rama Sydney khopui an panta chu an lim hle mai tluang takin Sydney an thlenga Sydney an cham chunga a Bible class nei le tong trai ho na a hoi hot te chuan hlut a hloin tharau bo a chan chuak ngal nual mai Sydney atanga an chuale nu loka an long chu a cheta wangin siam thaturin an let lea chumi nuwa an chuale po chuan an long bok chu chelein chumi tum chuan an long chu a cheveka a chunga chuang tu ma thi anom lo ti chuan an tumram pan tur chuan long dang mangin an chuanga he an chuan a long captain hi parorum le thin chatak mai ni ma se Khalmar sabula chuan ami zia adang lam veka abula omreng tura ai thu helong captain hian asoi chuak nge nge ani ti chuan me ni som ni sang khajaria somruk le basari khan Khalmar sa te chuan avarua rarotonga an thlengta hemi tuma longlian atanga longleng manga khomwala achuang te an phurlu don chuan an hammi longleng khaltu chuna ming azota ani chuan Khalmar satia achan nuwa azotu chuan tamati ti in akota hlau maya chutarang chuan arammi te chuan tamati ti in an ko hlen ta ni rarotonga thlenatang hian an tonga zir ngal charchara thiampo thiam chak viau mai chuti lai ro chuan rarotonga ram chu Christian nain alo lua hne to ema wang chuan mak ativiawa ma se chung Christian te chu eiru na thinlung le nun da hlawin ai chena sa emema chumi siam thatur chuan hatho tur tam takom ti a hrengalani rarotonga rama Christian nun ta cheto tak siam thatura athom hasak ber chu zudawani herama hian zuin hi suala an ngai lo ba ka an ri tong the emema chu chuan sual sang sang a hring chuak ani ti hriain huai sen takin adawa atira chuan sotin langlo ma se zuin mi te chuan an za pha hle nimbukara zuin khom te hi aba phoka an zu ale buak tir veka ti chuan pathian thu a hril zui ta thin ani hemirual hian Khalmar sian pathian rongbol tura in pe te chersiam na mun rarotonga hian ain kol boka heta azirlai te ruwa hian anram chevela ram thimpal dara chanchin tha puan dar duna Khalmar sa hian atu nget hle ani hebaka hian chanchin tha puan darna tan English in chanchin bua siam boka rarotonga ram mi te hian English an siat thiam de unwala wangin he chanchin bu hian a tho hlok lea rongbol na apuina sa hle ani rarotonga hian kumsom chuang athok man hial bokani hetia rarotonga rama rong abolai hian arong bol dan du khoblovin rarotonga bulloka Pacific tuifinriata thliarkar pakhat New Guinea thliarkara hringei ho hena chanchin tha hril du na chuan arilru alo khatlat maya Isua Krista le across ka hnai po le heng hringei ho hi mai chana muwa chanchin tha hril hi kachak zwal thin ti in asoi hialani mishing pa ngai na hringei ho anten na le an hlauna tak chu James Khalmar satan chuan ama hip tu ani ve thunga ti chuan ama tir tu London Missionary Society chuan
kumsang khazariat somsari le pasari mei tha khan farloka ho thena hun an peya farloka ho talo chuan anu puinen chuan New Guinea lam chu an pan ta dai mai ani New Guinea hi Great Britain le thumlaya lian ania riat alhalo lovin arami te an kol sena singei hom na ni sa khomu mal an nei lova ramhuai na tho hlau na le mishing tharau thi thei to lo rin na chu an sa khua ber ani mai khosik le na sang sang te hi en kolan tum lova malaria atam ma heng awanga mi an thi chuan aram huai na tho ni in an ngai mi mai ni herama missionary tatana kong lo sat ko tu Reverend WG Lewis chuan singei om khom na ania tu po mai hi ru le mi to he an ni vek mai an chuan ber chuan tatu hi ania tatu nei tur chuan mishing thi sen chuang ei ni angai tin heti hun laya New Guinea rammi te chungchang a soi ti chuan Kalmar se nupa chuan New Guinea chu panin Port Moresby a October ni somni le pani sang khazariat somsari le pasari khan an thlenga suawa an mission station masaber an din ta ni an thlen hlim hian James Kalmar chuan savun kong ren puan chu an mani ringhal tu arammi te thiana siamna na presena an lo ngai na phian aniang an lal chuan mission station an sak chung hian Kalmar te hi aina lo mi khwal nge ni anin bun felatang hian na an thokna salhea arammi te le kha zirtir na chu anupui pi Kalmar sina thoka chuti lain James Kalmar ve thung chuan pathian thu silin in khom te a huai hota an lo tling chho le piang tharin tia piang chu na satakin anen kol zuya danglam na satak nei te chau film khur takin Kalmar sa chuan a baptist ta thina ni New Guinea singei ho hi an la mol ma khaberu le mishing ru ro anor nuang maya khovel mishing dang zong hi singei vek tura an ngai mai ani James Kalmar sa te tu pa in chamiata na satin an ken te chu mishing sa ni tura an ngai mai zel tum kha chu Kalmar san singei jingami piang thar to pakhat nena biram le kelsa tui ati le ti lawa zota chu singei chuan tui ati lo thu soin mishing sa tui ati le ti lawa zo le chuan chu pa chuan a mui te tep chap chap pa in tui takani ti na chang ni in Kalmar sa hian a soi bokani tum khat chu Kalmar sa rong bola ajin chua na mun pakhata nu pakhat thian an pa thi tor wang chu hai chuakin a thinom tenen roi the nan an lo manga tum khat le phei chu singei ho hian an roi the na an som vea chumi tum chuan Kalmar sa nu pui jeni chu chumi atan mishing nu te an chom nur mai ni hetiang chanchin maksak le ra pom tak tak hi an tong tam hle jen hin ro pui tak pakhat ani ve shima apasalin rong bola mun sang sanga jin chang te hian ama in alo nga ka rong bol na chu singei nam kol sen tak zinga lo kal pui ve thina Kalmar sa rong bol na ti hlo tling tu poi mo takani hetianga cholpom lek lova rong bol na sataka an tholai hian ataksa chaw ema wangin Kalmar sa nu pui jeni chu na sang na tlak buaka inen kol turin February ni somni sang khazariat somsari le pakwa khan Sydney apana heti chung hian Kalmar sa chuan rong bol na alo thok chun jom ngara jen hi Sydney a hian anan na tuar chuak zo lovin athitani hei hi anu fea lekha amu nu chawa Kalmar sa hian a sheve chawani hetianga arong bol pui le amangai anu pui na thi san ti a hriat hian aruk tak chuan Kalmar sa hian atuar ve hlea ma se chu le kha chiar zo chuan pachang takin kalung ngai na zong te Krista tana thok chung zelin ka phum bawang kanu pui hi kianga om sia alati thei hialani New Guinea hian James Kalmar samha missionary then khat chu lo lut ve to bok ma se na tak tak thoka aram lai ril lu chil tu bel chu Kalmar sa hian ni ome heng singei nam jinga rong bol tur hian an du zong sang pe in chiana asiam sa phot thina singei ho du tomahawk sei tele sasa chem te chu Britain atangin heng singei ho chiana siamnan hian thanhem taka cha lu thialani hetianga da sataka rong abol na hi pathian point mala soma kumsang khazariat somsari le pariata chuan ramhuai biak na chual pui chu ti re ni in kumsang khazariat somria le pania phei khachuan mishing sa an hem hin na thukte mishing sa manga roi chete mishing luru ro in khol siak te chu arong bol na munami te chuan an ban san felta ni in Kalmar sa hian ariko tani
hetianga singei nam hovin pathian lam an lo hoi nu hian in khom nan ama a ram huai an lo biak thin na mun te chu an mangta heng an biakina te hian mihring sa anei to tele ramsa luru ro tam tak chu banga tar ni in a chuat te chu mihring thi sen luan na mun ani boka atliang hun mai ani hetianga khalmar san singei nam ho thiana siama Christiana ain le tira wang hian British sarkari thelai thliarkar ho op tran limpo khan khalmar sa hi atangkai leya thunei tu lampoi an za hle ani voi tam takama tir tu London Missionary Society in Farloka ho turin an ko thina ma se na atame ma wangin Farloka ho a ana chol san chu awi hle thin ma se kum sang khazaria somria le paru khan lo theilo na wangin Farloka a hon zoka tulta hemi chuma a ho hian London a akala ngai sang tua nga in London to tu missionary ngai hlutber Paul atlingome hemi chuma cholamhan lai hian W. Watt Gill ne na anzia work and adventure in New Guinea sang khazaria somsari le pasaria tanga riat nga le adventure in New Guinea le khabu te ati chuaka tin anupui masa Jenny Thianu Sarah Elijah Harrison nenin tongin ani nen hian kum sang khazaria somria le pariat khan anin neya Sarah po hian arong bol na huna zui ve ngalin New Guinea an let leya New Guinea khothang lama an rong bol na zawin motu thliarkara anin sona heta tang hian hringei dang chanchin tha la shelo te hena ma alak zau le zual thei pha ni khalmar sanupui panhina sarai po hian khalmar sarong bol na hi tuipui hleya akho haran hemin arong bol pui tangkai takani khalmar sian anupui panhina nen hian kong sang sangin rong bol na an chun zoma kumsom pathum liam ta rong an lo bol to na raroton ka chu tlo le in hemi chum hian mitin an lo loma rualu deuh tu phei chuan an mit tuite atla hialani kumsang khazaria sumkhole pakhata Port Moresby anin kullea khalmar chuan hetarang hian mun sangsanga rong bolin ajin chuak thinani hetianga ajin chua hlan te hian sarai hian anin lama arammi an chhorte nen rong bol na alo chunjom thinani kumsang khazaria sumkhole panga kha London Missionary Society kumzatlin na kum ania hemi chum hian ama titu society lam chuan arong bol na chanchin report te pea midang a chau chu zel thei be sein London an ko hoa hemi chum hian kum top thleng London a hian chamin a cham chung hian arong bol na chanchin a ziana le khabu Pioneer Life and Work in New Guinea chu ati chuak nge hiani Farloka a ho ma kha New Guinea ram chunga hun hlom ber le rap thlak arami te poina an tlo po ngam lo le chanchin tha la thlen lo na singei tam tak lom na mun Fly River dung chu tlo chua tumna lian tak aneya ale le nu hian arammi a chorte chu rong bol na thok turin helui kam hun sang sanga hian ada tum dangang bokin tomahawk seite vai hlo le bungrua enging emo chu helai muna singei te thiana siam na na sem leya hei hian hemi chuma arong bol na po hian ko ria tuin mitam ta Krista hne na asoi thei pha anua phei chuan New Guinea biakin thaber po din na mun ni in Torres Strait Mission chu arammi te hian an din ta hialani kumsang khale zakwa khan daru ailena anom lain khalmar sahi anupui panina sara chuan athi san leya sara hi athi ma hian thlasom pali zet khumbetin adam lowani hemi chumpo hian amang bokin khalmar sahian achunga thil thleng chu atana thatura pathian rem ruat na angai le mi amaya New Guinea ram chu a hrisel lo ema wanga ama point atwar ve mai hlawin ho mai tura ngen na te po Scotland lama tangna donga ma se chung an ngen na te chu changin ka chevela singei tamta Krista la shelo anoma kanu pui thina hian he karong bol na tang hian min chol tir theilo ani alati fana ma se wani thlak takin arong bol na pui turin Reverend Oliver F. Tompkins chuan aron zom hlak maya ani nen hian singei hong hena rong bol na chu an thok chun zom ta ni April nili sang khazakwa le pakhat khan khalmar sian ave singei kol sian tak takom na mun Guari Bari Ailena singei ho thena siam turle anji nga rong bol turin Tompkins anen an thok chuaka April ni saria an long chuan he thler kar hi thlengin an thlen him hian singei ho chuan an long chuan na new chu be tumin an ran hual ngala ma se khalmar sa chuan atuk zinga in mu tiamin chung singei ho chu an hot kiang thei sama
atuk zinga chuan chung hring hei ho chu vào kama an ral thuam pham kim nen ama aya tam zawk aron thok chuaka Khalmar sapo chuan an mani betur chuan arong bol pui Tomkin sanen chuan vào kam lam chuan panta vào kam an vetlen chuan heng hring hei ho hian Khalmar sale arami Christian te chu cho ei turin an roi thena hmun lama an hruaya chutia cho ei turan thut lai chuan Khalmar sale Tomkin sate chu hnung lama tangin taltum mangin an votluta thut maya an lu an tan saka an taksa chu an chansom vek nuwa hringei nu pakhat hlena ei turatana siam turin New Guinea rama Krista chanchin tha puang chuak tu Krista pasal tha James Khalmar sale Reverend Oliver F Tomkin sate cha chu an hlanta an ei zo ta vek ani